Kaya gato si pala isak na sampajangi. Isak na sampajangi paringerang. Umasal bingki hadir. Kaya na sifat na sampajangi. Yang pertama ia naritu malempu. Pas sampajang malempu. Waring isi dicontoh. Matangangi mas sampajang mangaribi aku masih raya ye. Tiba-tiba mati lampu. Diga kakapa piri jamak parani makarai. Tomat di bawah na. Duan rakannya ala mangaribi. Walaupun gelap. Di luar sholat. Kita harus implementasikan yang namanya sifat alam purang. Maka de ugi tatuk bata ko nasabak lempu. Mubasikali nasabak geteng. Akawali ko nasabak ada tungeng. Mutetung indo ambo tama pasilengeng. Mupusipa siwak nawai. Nale mariawai. Namalat dan nakiguna sini dari pancajit. Sifat kejujuran. Melempung. Kegapi sifat nasampajang yang kedua. Ia dari tundukkan pandangan. Itu dari kubur kita kabir.